Dobro večer, poštovani gledalci. Bivši predsjednik Skupštine Republike Srpske Momčilo Krajišnik sutra će iz pritvora Haškog tribunala biti pušten na privremenu slobodu kako bi posjetio bolesnu majku na Palama, prenosi Srna. Krajišnik će sutra doputovati na Pale, a u Haag će se vratiti u četvrtak 25. juna. Sudsko vijeće Haškog tribunala prošle sedmice je odobrilo Krajišnikov zahtjev za privremeno puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga u trajanju od 3 dana kako bi posjetio teško oboljelu majku i ostatak bliske porodice. Vijeće je naredilo da posjeta u pritvorskim uvjetima ne može trajati duže od 3 dana, isključujući vrijeme provedeno u putu. U svom zahtjevu 13. maja Krajišnik je priložio i garancije vlade Republike Srpske da će se po okončanju posjete vratiti u pritvorsku jedinicu gdje čeka na odluku u kojoj će državi služiti kaznu koja mu je u martu sa 27 godina smanjena na 20 godina zatvora. Krajišnik se složio s tim da na Palama sve vrijeme bude u pritvorskim uvjetima, da noću bude u tamošnjem zatvoru, a da tokom dana može posjetiti svoju majku. Tribunal je vlastima RS-a ovim povodom naredio da osiguraju da Krajišnik bude pod 24-satnim policijskim nadzorom. Obilaskom nekadašnjih logora kao mjesta tortura i ubijanja na području općina Kalinovik, polaganjem cvijeća te učenjem Fatihe, članovi porodica danas su obilježili 17. godišnjicu stradanja bošnjačkog stanovništva te općine. Od maja do oktobra 1992. godine u općini Kalinovik ubijen je i nestao 121 Bošnjak. Za tijelima 52 još se traga. Osnovna škola pretvorena je u logor kroz koji je prošlo više od 1000 ljudi, 14 je ubijeno, a 30 žena silovano. Mirneta Pervan imala je samo 5,5 godina kada je dovedena u logor. Ožiljci na licu i nakon nekoliko operacija još su strašni. Sjećam se i dan danas da su nas zakivali u učionci, znači nikakvog kontakta vani nismo imali. Samo ako su bili neke dobre volje, pustili bi nas da obavimo nuždu, nije bitno, potrebe za toaletom, hrana, naravno da nije ni bilo, mislim. Ležali smo po podu, po nekakvim prostirkama, užasno. Ovo je bio samo jedan od logora u Kalinoviku. Ispisana imena, provedeni dani i zapisane sudbine na zidovima barutnog magacina. Zločinci su pokušali sakriti istinu baš kao tijela i kosti ubijenih. Osmana Mandru, supruga Samija, još traži. Ovdje mi je muž slušao. Tu je bio ispod tu je bio radio, je tu imam da su ih tu pofatili. Jedina svjetlost koja je smala bila je jedna sijalica koja je gorjela. Jedini zrak koji smo imali je bile rupe na vratima. WC nam je bio u objektu, znači je bilo jedno bure, to je najvjerojatnije ono bure koje je nastalo onda. Tu smo vršili veliku i malu nuždu, blokirani smo bili, ovaj dio okolo nas je bio sad minirano. Stalna maltretiranja nisu bila najteže što se dešavalo logorašima. 2., 3. i 4. maja ljudi su odvedeni i otad im se gubio svaki trag, sve do ekshumacije. Ista sudbina čekala je i Fejziju. Povezali su nas, natovarili kamione kao Cjepanice i Stoku, povukli prema Miljevini, Foči. Moja vozilo u kom sam se ja nalazio stalo je u selu Ratine, izveli su nas vezani, preštalu, strijeljali, bacili u šalu, zapalili, ja sam se otale uspio izvući. 8 do 10 kg pepela i ostaci ljudskih kostiju ostalo je 25 Bošnjaka svirepo ubijenih i zapaljenih u štali Tuzlaka. Porodice ubijenih i nestalih traže da barutni magacin bude memorijalni centar, ali politika kakva je bila 1992. godine prisutna je i danas. Još teže boli činjenica da današnja načelnica opstruira ukop u barutnom magacinu, simbolu zla i progona na ovim prostorima i šire, kao i danas, kao i sam odnos prema skeletnim ostacima naših najmilijih. Obilježavanju ove značajne godišnjice pridružili su se i visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Valentin Incko te član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajđić. Pravde malo ima, kao što znate. Ja sam već rekao da gubimo povjerenje u neke institucije međunarodne zajednice, da Haški tribunal u raznim dogovorima je sakrio, nažalost, činjenice koje su dokazivale zločine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je u novembru 2007. godine podiglo optužnicu protiv Ratka Bundala, Neđe Zeljaje i Đorđislava Škrabe koji su osumnjičeni za ratni zločin protiv civilnog stanovništva Kalinovika. Visoki predstavnik Valentin Incko u Kalinoviku je porodicama ubijenih obećao pomoći izgradnju memorijalnog centra koji preživjeli Kalinovičani već godinama traže, ali im to onemogućavaju lokalne vlasti. Ako mi zaboravimo naše drage koji su umrli, koji su bili pobijeni, ako ih zaboravimo, onda je to tako kao da ih ubijemo još jedan put. Zato ih nemojte i nemojmo ih zaboraviti. Večni im rahmet
i lijepi dženet. Dan nakon poništavanja zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske ne prestaju reakcije. Neki utvrđuju stavove, drugi žele biti dio aktualne političke situacije u Bosni i Hercegovini, makar reakcijom. Visoki predstavnik u Kalinoviku nije želio komentarisati ni jednu od njih. Ja sam ovdje došao da se sjetim ovih mrtvih, znate, nemojte izvinite. Za mene je to sve skupa bilo jedno pozorište koje je priređeno da bi se sakrale neke druge stvari i skrenula pažnja sa drugih stvari, a to je dovršavanje podjele Bosne i Hercegovine kroz podjelu državne imovine. To je cilj. Predsjedništvo Srpske demokratske stranke sve ovo smatra lažnom političkom krizom koja ima za cilj da skrene pažnju javnosti u Republici Srpskoj sa stvarnih političkih i ekonomskih procesa kako bi se stvorio prostor za promjenu Ustava Bosne i Hercegovine kao posljednji nedovršen posao. Srpska radikalna stranka Republike Srpske smatra da predstavnici aktualne vlasti u Republici Srpskoj i BiH treba da podnesu ostavke i da se ozbiljno razmisli o raspisivanju prijevremenih izbora. Mi izražavamo spremnost da sa političkim strankama iz Republike Srpske sa kojima smo izglasali zaključke 14. maja, a prije 10 dana usaglasili još 5 zaključaka koji su vam poznati, dogovorimo se zajednički o daljim potezima Republike Srpske u tom kontekstu. Očekujemo da prije svega SNSD izađe sa jasnim stavom i ukoliko on bude konzistentan u interesu Republike, ne vidimo nikakvog razloga, iako smo opozicija u ovoj vladi, da ih u tome podržimo. Ne zbog podrške SNSD-u ili vladi, nego zbog toga što mislimo da je to interes Republike Srpske i građana koji u njoj žive. Mi očekujemo da će SNSD, da će vlada Republike Srpske izaći sa određenim prijedlogom, sa određenim stavom, pa ćemo se u stavu s tim i mi odrediti. Ono što je naš plan i naša aktivnost, naravno, ono što dugoročno radimo, da je jedino pravo rješenje ukinuti bonska ovlaštenja i transformisati kancelariju visokog predstavnika, kancelariju specijalnog predstavnika Europske unije. Rajko Kuzmanović sutra će se sastati sa prvim zamjenikom ruskog ministra vanjskih poslova Vladimirom Titovom, kojeg će upoznati o novonastaloj situaciji. SDA i danas ponavlja da je odluka visokog predstavnika nepotpuna i pravno nedosljedna. Stranka smatra da je na ovaj način i sam OHR pokazao, kako je navedeno, neprincipijelnost i nedosljednost u provođenju i zaštiti Dejtonskog sporazuma i da je ozbiljno dovedeno pitanje integritet međunarodne zajednice, dajući pravo ostalima u BiH da krše Ustav i Dejtonski sporazum bez ikakvih sankcija. U potpunosti podržavam odluku ambasadora Valentina Incka da iskoristi bonske ovlasti kako bi poništio zaključke Narodne skupštine Republike Srpske, izjavio visoki predstavnik Europske unije za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku Javier Solana. Ti zaključci nisu prihvatljivi, svi napori su učinjeni da ne dođe do toga. To je bilo jedino moguće rješenje. To je odluka i odgovornost Ureda visokog predstavnika i nije u nadležnosti Europske unije, ali je u potpunosti podržavam. Sad se lideri Bosne i Hercegovine moraju usmjeriti na neophodne napore kako bi vratili zemlju na put ka europskim integracijama. Ne smije se gubiti više vremena, izjavio je Solana. Delegacija Bosne i Hercegovine predstavit će sutra u Beču predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke i rezultate koje su vlasti BiH postigle u okviru ispunjavanja uvjeta za zaključenje stand-by aranžmana sa MMF-om. Ishod ovog razgovora, odnosno da li je BiH ispunila uvjete MMF-a, trebalo bi da bude poznat tokom sutrašnjeg dana. Federalna vlada je u petak usvojila prijedlog izmjena i dopuna budžeta Federacije za ovu godinu, koji je neophodan za dobijanje kredita MMF-a. Rebalans budžeta Federacije na prihodovnoj i rashodovnoj strani veći je za 226 miliona maraka u odnosu na utvrđeni budžet za 2009. godinu, ali je smanjena potrošnja budžetskih korisnika, što je bio jedan od zahtjeva MMF-a. Ministar financija Federacije Vjekoslav Bevanda ocijenio da bi nepotpisivanje ugovora sa MMF-om značilo financijski slom za Federaciju, koja bi do kraja oktobra ostala bez sredstava u budžetu. Vlada RS je prošle sedmice utvrdila prijedlog rebalansa budžeta RS za 2009. godinu, kojim je ušteđeno 70 miliona maraka, čime su ispunjene obaveze prema MMF-u za dobijanje prve tranše kredita i stand-by aranžmana. Sastanku će prisustvovati predstavnici MMF-a, Europske centralne banke, Europske banke za obnovu i razvoj, Europske investicijske banke i Europske komisije.